To'o Sport o tonga talo talonga i le tautua whaawau alau Piemen Samoa lima tonu tasi Pacific Media Network ia wa fo'i le longo pui le ino le tātua tunu o ia iso se whaanga tama o loo alo whaiva e au tama whanau i so se atu nuu ia o le nei fiafi ia mo le sudifia le tātua tunu o le ua maua le tātua vanoa ia wa fo'i se tātua whaatatala noanga au se kaku update ia mai le tato au o le manu Samoa a o lo o faa le fulu ai fo'i le lai tulangi ia wa lava se tato wa vanoa mo le ipo le lalolangi ia le nei fia vai loa se mai le sa le fionga ia sua ha se ye le mia ia tau failo le fionga fo'i ia sua ia o se tasi na tumati ai tau mawhainga o le tato lakapi ia il motu tele sa la fai ia vea ma Palestine fa sale le anga rugby union i le tele o tau sanga si tia ai fo'i le tau mawhainga o le tato teito fitu mai le motu tele sa la fai ia le ua se mai fo'i i le nisi o tau sanga wala na tau tua wha awau mo le team manager mo le manu Samoa a fai tau sa ili ia se tangata e maua ini tali o fesili e maise le angai o le whainga malanga le tātou manu Samoa. Tasi lama tangata e maua ai le manino o fofuanga whai le tātou au. Ia o le fionga i sua, ia o ia fo i leo lo ngafa ma le tātou au. Ia le whainga malanga o lo i nei le nei vahengo, le la vahengo le tunu. A fia lai whai lo atu, ia ma whaatalo whaatu foi. Ia i lau fionga sua. Fio mo e mtala mai au lau fionga ma lo sai fo manuia. Ia, tai au manino, tai au tutoa, whatalo whatu, ia, i lau whionga tutoa le manino, ia, ia i mātou i nei tupai, salam alaikum, ia, ai, whapewhoi ona, whamalo atu i le malua fiafi, ia, i le nei taimi o le whaifo fo i le whetua le tamalo, i le nai tua ke lope, ia te roi New Zealand, ia te nane ia, nei o tātou tangata lo whapea ona, mai moa, mwhafonga mai, ia, isi o tātou tunu pele o Samoa, ia, malalolangi ato lo whapea ona, tala whauto ai, ia, nei o tātou tangata māloso i fua malangi mama, whatalo whatu. Swafa man mālo o tātou mtai sili langi, mana ia sina wholesanga na esa unoa ia nei a toto. Ia pauale mea o siahuso e lese kupe. Au kako au, ia, o mauia ka uma, whatalo whatu ai, whai mawhonga tau mbori fo e le whianga le whea aonga te iulu, whianga ia le malu. Ia papea ia lava loa le tātou au kapteni a Tangaloa, Theodoa. Ia ma tātou pulenga. Ia le maute masi i mai. Ia ma le whionga ngā whatasi a fui maono a Titi Maia, te fua. Ia o se tasi fo i o sui o le tātou komiti whafoe. Ia fo i o le tofi o le i tūmalo. Ia i le atu ale i pata. Ia wale a fio le whionga i le tua tua whanofo, malala malai, ia ma upu ia sale au mua. Ia wafo foto ina le whionga ia le malu, ia ma le tanto au le manu Samoa, ia i le whamoe peona iai. Ia alo ma whaatasi atu nei taimi, ia ma le whionga fo mai o le tanto au, le whionga ia mangele, tu au son mauliu, ia o stasi fo iwa loa tau sanga o tau tua le tanto manu Samoa. Ia so le lele au ia o ia foi sa ia so na fa le lele au ia te le lopo fo pa e ma fo ai ia pe paula vo tam ta alo ia ai na ngalo fionga ia mangele to e como que ele faz a le nei pa ia ai ngol malito oi ale ka o yo ko lo malito ai ngol malito manel pa yo le pio ang ia como que ele faz a le fe upu foi le mata ai vadi. Ia. Ali tio fo ia le fionga i le fo mai o le tātou au. Ia o na fo i wole se lua mali ni vahenga o le tai au i nā le topi tonu. Whawhitai lau fionga mo se awa noa fo i. So mātou whatau waa. Ia e tau mwhai entu ai. Ia walawa le whailo ina o fo whanga o le tātou manu Samoa. Ai se i o tātou whesili antu alo fionga. O tāse fia i nā o fia fo i le o mai ili whaatana noanga le tātou manu Samoa. Watsit fia le tunu lau tele. Ia o le temine ia mātou i alapi whai asi le vela lai titi o toafa. Musa o le vaenga tonu a fo i le paolongia o le vanu. Kei pēo le vanu o lata le oti le sa. Damita, whamai damita. Talai fo le tatu paolo. I nei, ia makua e kua oia kua i whaasolo kui pale skinga ma ila ko il kemi fo i o le vaenga le whaingo palangi o le leeward side. O le maunga.
le lau ke whakawhakafa ko i lalo tuafa ke mingi ia alai whakawha men maku e akai o le sunga ia Lloyd sa polu ia o ia lo whapea na po ina ata nai kuksi sila i lunga social media ia kalua o nga sumai sunga ia Lloyd ia o Lloyd o le usomoni ia se yuli sa lesa ia le mo magai e kako waka e longo pia li ngai kai pei foi o lam ta fai oi to o le longo pia li o le para la tunu i matata longo ama se fau i le tam fainga foi le tanto au ale wa te asu matas i tai au ia le fatua umona tari sua le sunga kapteni mal fai aonga ia il malu tai au tonu Dubai ia il vainga o le festival city ia tono Dubai ia le holiday inn lo mato api ai ia taru mai vai aso yon tua ia mai o le afala o le fitu le fiafiana nei le taimi mato ia le o te asportasi le tai au ia lona wingo la so atoa le tapena tuai ia afal fitu na nei le fiafi ia ona ta alolo le ma Namibia ai po o se taimi o le lata i le 5 e ona matou tuumuli atu lea mai malai o le malai le whaingoa o le 7 Stadium ia pe faskul minute fasul 5 minute le watu ta vale ia pol pas mai i le hotel lo matou ia i le malai lea o i le te le ta alo tatu te to fitu o le malai lea fai whapitoa ma fau whapitoa e awala ia mo le te to fitu ta alo te to fitu lakpi ia le lai fai ngō le 7 Stadium. Ia inala le ko leni ia mata alo fai fatino ia ta alo ngolo to mai mo sila mai ia. Ia alo fanga lo mato ia ia la talata malai valele. Ia la to o sila fia ia vai. Ia ma la to no maulunga le sawa teknologi. Fane ona po. Ia i lungo le tofa. Ia ai o sinatal na mo sila fia la sunga to malo la tunu. Ia maalo i ofe fo il fa mo o le tanto au i le nei aso ia maleanga ia tu le fia na nei wal afal fitu le po no winga ki moli ia ele moli fo ila ka ko fo ia isa mo e o le sim ka wila ai ka fa ai mo mai o moli ia e pe ia lo ko sulu le la malo no sila ia ka se me la fa le ko ngoi fo le va ai mal mal sila ia e ka wal kamala isi si fa mo nga ngai awal mea iler fa ili ya malo lo si au malo va tai i la ofionga le ua longa manino fo il fa fonga datu tunu tu sai fo mala nei aso ya mal fa mo ya e monia au yo le tapo inga le datu tunu ai si i tau fa te pa lava le fa mo fo le nei fiafi i le vai aso ma vai tu nei tom fainga ta pen penanga le datu au o le sa temi mua wa la e foi mata alo foi le sunga foi ya va se mai ai mal ta longa mata ngo film Brazil o le fafsili la fionga i ta penanga le nava yaso ya me se foi le mai moa tu le tunu ia tunu mamau ya o le asa on to le asa fesu ia inga mai le nava yaso ya nga i mai le so me se ta penanga ta longa le na nei ma Namibia ya o le fatulanga na vai al tanto au ya mantua foi o mo me to finga mai le tua to ni ia musunga lava le nga pa ia ioi o tem fa pe nei te mo miti ia pola se musunga le filinga ia e foi tam ta alo taleni foi mai le tua sila la fionga fa ngata iulu ia le malo e fai si vala lata o tanto ta longa ma tu e na le lua vai aso ma aso e lua le ai fa tino e ia ta longa e tolu ia e malanga mai tanto au no winga pena fa aso turn around ele a tol fit so gole le masa ni le lau mai a Brazil ai o le strategy ai el tanto au sai e tam fai fa so le malo se tam ta alo ia o atu ai ta alo ta itas o lai la ta full strength ta tu ele o vai fo i mo lalo i se au tam fai fa so le malo ina ia iti fo ia manuanga vai nga pena o me foi na te lo tele ni si o tanto na fai tio le na vai aso ia wai isi ko meni na vai to sunga ia Lloyd mal tanto vai ngal media ia left sitting ni si por me e o la miracle ia o la foi
e moni lava le sili le taʻi tapuai ai au ngā whakapo kalame ia toto e tau ai na ia o lolo pito vaa i le whaafonga ma le mai moa le tunu ia le tapuai wa e moni au le au ne au le tunu ia langa le ma ai ma whaikau si lai ia kamaka aro ma le la to ai ma ia ka kou e a foi e foi luma foi tua mana i listem ai le mana i listem ai mai se pa to vai atu o lo afie tam ta alo ma lau whainga luenga e uile o le lau ta alo me ko le meso nei mana o le na fitu mai e pe o le foi lau fisi o le mafu anga le o le sisi na fea o maftu na inga ina ia whaonga uma ia le tatu squad o malanga mai ina ia whaatino ngā o le aunga ia sauwhanga i li pola la ai e leo se tulanga fwere le whape e whaalau kako au ia ngā whaasau sirila ia waila a maka ia po se whaaringa i ngoa fwere le po ai e tauona ai o le sisila tula na e peo na e wawai atu e tasila le tatou debutant le ia mea sone nen palau i loa e tatou vaenga o le media i le lua aso taluai o le sunga le Scott Sio ia ai o le mea son sembai atu e tolu a tatou debutants sunga ia vaa ia o le sunga ia whaletoi Penny ia ma le tatou huka almoana ia Mills po o Millennium Sanrivi o la tola na tolu sui fou lewa la eina le tatou jersey ia ma fa malo lo fo ile le sivaenga e koma ia ai watu le sivaenga e sosoani fai no lato sao ma tongi le ma le lo amata ia Scott Seal le maso nei ia o stasi de te failo le alo le sunga ia Tavita Sio ia pion Silvia sa alo fo il tanto man sa mo le amatanga menga o le o ipo langi ile fo i na fo vai taimi ia la te le valus fulu ia nta alonga fa va malo mo Australia ia mai lo ta alo pe i le level mau lunga te tonu ia o England ia le la wa mo le vano e na to fo i mel sunga ia sama malolo venga huka ia na la ta alo ma merko le le me tonu fio to i le kapteni le loka ia pe ia sa amata mai ba ngala ma talin ia ai fa nga lo ia miracle ma la manda ia ai kaula i lo ka ko va ar va ngai luma ia le sunga ia yaks o ia kopu ia kopu ma ia o e pe le anonga ma ko au ni ka ko au ma to kama ko ele nga pasi ale polo pe polo kasi mala ko mai luma ele fa ka fa ka mano ele fa ka fa lo ka ko pu ia mo au ia ai ole ia ma pitola itua ngai ele sunga ia va ia mal tatou backline le ngai kaula mai le kako full peki a check up manga ia ora kali o Mike nang sila fia vai Mike o manga le uso tana a full peki kako au las dia la fe ki le ka ke mi ka aloi Mike o fe sili pe se a ke nga le fa ka ngal se le lunga ole nisi ava enga pa ma pe te TV la e fa yo le lu o le ka kam le wo polo va fu ale fa ia kamala le o check up ia ele inga pe o long kama ia ke lo le ku long kinga le e bo ma ia la ka pia ia mal ka ko au fa vesi la por ka ko pe ngaia singo e Afrika o le bomb squad kam voi aku au ka ko fa ngola fa vesi ia malanga ko suile fa vesi solo se kena e ku ngawal bakule si au mal polo luma kamala ia le e ko kam fa e ka fiofi ia fio lolo fo la lenga i kuanga ia ngai la se ko si sila la kamikira fa toi fa peni kamiki o le Manukau Rivers e de ngai la ke ngai ki sila fia le ia le fo ia lo la tunu ia ngai sa ka ko NPC le ka fia ka kamiki il campaign nga ia ma ka ko wingi tuna tuna tritama ia ngai la sek mai tuna i kua
ia lua ku kongu ke miole kalong ia lua ku lo fangalo ke kima ma mafakingi alo sunga la tu mo manu ia leo mafatasi tu man sunga tu mo manu a toto au ka fa ku sanga faftai ia la tu nu se ia fe ku yer ka ku kemwa ile sunga ya tu mo ia sumaya mai ke le la mo tu mo mai ke le la mo fio mai ia faia lau fionga e fai masui o tatu lenga i tua malo se fo manria ia lau sunga tu mua fa filo e tu male nga fa lo malo se fo le sunga ioi ia lava tu mua fe sili tu mua a mai sa fa filo ia wala tu no lo sila mai mo wo lo fa tau sanga ia mai lava i kalapula kapi fo i nei au kilani wa te lo lenza i fa hafu fo college raffles i nisi o tau sanga a nga e tu lava ia o lava i lunga le Chiefs ia mai sa fa filo ia wala sila mai mo al tatu tulu ia fa malo ko ai to au support ma ko ia a inga ma wo lo lala mai ngai ni sila ia ma lo lava le Kapoi mai le ngi yaso se alo tulo fa na we talonga ma Namibia ya el sia le tua alufa ya fa manuia ya matou talonga ya ba lo va vitai tu mua just a quick question to mua are the boys ready are you ready for tonight we already ready. Yeah. We're ready to campaign. Starts. Yeah, we're excited to for our second game. So yeah, I'm sure everyone's excited for the second game against Namibia. So most definitely. And you are back on midfield. The combination now between you and Lalomilo. What's it going to be like? What are we expecting? The combination you two in the midfield tonight. I mean. Oh, having Lalomilo next to me, it's another extra power midfielders we have at the moment. So it's going to be a lot of sparkling power going around in the midfield. So. Yes, it's going to be exciting, and and then we see what happens. Nice. All right. Thank you to moi. All the best. Wa foi ta penanga ai molia tu foi alofa anga tatu por kalambe mal tatu tunu ia te Ronei for all our players and all our boys for tonight. Thank you. Yeah, vaftai tu moi. Yeah, vaftai. Ia lo fionga sua. O lea ua se tai mulimuli ona matu whailo leo le lisi a toa le tatu aua me se ta penanga le nefiafi. Le foi ua saunoa nisi o le tatou au ia avea foi le sunga e tumua manu ma fai masui i le tapenanga Scott Seal ola se profile ina tele ia a mesi foi nisi o tatou au to e taliu mamai e wan fa mo le talonga lona lua o mai alo le talonga le Namibia fa ilo mai wale si le tatou tunu o fele si la sanga a mesi tau manga o le tamusanga lo fanga solo e pe ona fai lo atu mai al talonga i le fiafiana nei o la stofil nei Dubai ia ona tino le talonga muli e tolu ai talonga ia o le talonga le ma Belgium i le aso lua o le mea so fou le afa fo fitu le fiafitu sana o le afa fa tai au i le aso lulu o le mea so fou ia o tau i New Zealand Samoa ia ona mai alo le o tato campaign o le whaturanganga lana e le umia. Ia, o la stona il vaso le tia Brazil, la stofi il vaso nei Namibia. Ai aso lua o le vaso fou. Ia Belgium. Ia, o le whaturanganga lana o ta'alonga o lo tutoi. Ia, mo le sila fia fo el manu tata tanu. Ia, i lau tapo inga. Ia, ma sila fo imal mai mo mai tu sa o le whamai moe. Ia, a ol whaifal tato man sa moa. Ia, nei fo etunu e mamau. Malo vaftai la fionga le ua manino vaenga te tasi ia wale fafonga tatu tunu. Ia ua fai alofa fo ia wale ia le tele fo o le nei vai tau tele oi loa ia ua ona ola ua fionga te sila fia tu langa ia. Po o le ase temi muli na o ai le tatu manu i tau sa ilinga wa no nei.
o tele o fina ngalo whaalia i lunga upenga te whailangi. Ai watu lea wanoa e whaisau sau noanga le tapo inga le tatu o tunu. E whai mafonga tau mole le whiunga le tatu o whai au ngaunu. Ia me se fo i le popole lava o le taufi. Ia ua o le neime o social media whai asinga vahave vavi. Ia au tapenanga o meni o talonga. E o lua al whaale tino, whaale mawhawhau. Whaale anganga o tapenanga mole malai. Malofa taito to te loa e tau tala fo i man whai tete. Ia whaase e fo i man lilia whaur whanua se e peo o le la upu peo le tato tunu i tulango tapo inga. Ia ma whaanga tama whaanga tine whawao malo. Ai upu ma fo i masani le tato tunu ia e au i le tawola e au fo i le whangota. Ia e peo na ia upu fo ia lafo ma e masoa ia e le whalongo ma whawai ia atono tūlanga na whaneo na pō ai e musuani si e tautala iai ia ai o te le fefe te tautala iai toto ia ona o ilanto ua whai maawe fua le tātou tunu ia o ilanto lava ia o whai mai fui fui o lupe whaalele e le teitei fa upu tatu tua ia famtalanga fa pia ila to ta imua ia i fuanga fa pia ele ngata i nuu afio anga ia i tu malo ia leo fai masu ia la tunu ia mai o Samoa to o le ainga tasi o le ula tasi e tau te a tu fo ile tu falanga e tasi tanto ile swafa man malo o Yesu Kiristo i tanto faola ia e le ise mea lau tanto fete na ia i tulanga o le langolango ina o so se au e masi ia e o tanto langona i whaavae manisio vaenga e le atina enga o le atunu ia e tasi lava i tanto na pauleo se vaenga na fia pae tuai e peo na e sauno ia i le tulanga o le whaamoe moe o le tanto au le amasi awa e le sa la upu mea na mua o whaiva tapo ia e le tau mate e malmanuia ia mai toe o lolo pito va ai ma whapea ona walwalsia foi a ole la au ai finangalo le tanto tunu ia ion tulanga whaalupe ia tainane ila tu wao whaalupenga o e o tama whaasau le langi e tō mai manu le tanto atunu i so se vai i lau tapo inga ia i tau sanga ia e whaatala ula tuai e tau te wheloa i ia so uma i tau sanga ia i tūlanga o le manuia ma le saidi ngā malo i vaenga uma e peo na iei fo le tātou au le man Samoa wae e le na o le man Samoa to le fo mai atu wha moe moe le toa Samoa sao mātou tapua i foi ia ma patita oto lava ia i vaenga uma o anu whaiva ia na ia fo uso ia o le vaenga o le au kirikiti ia peo na iai ia o le soka ia ma awata mai ta il netball ia o tau te upole va Britania we all proud and we all patriotic I vaenga fa pe ai mai se pe ala e tanto lanu o le moana ia pa e man mumu ai o le fa mo pe na ia e tau lunga i sina fam talanga ia tatu tu fatas o le au ngai pe na tilo mai sa no silsila mai pito i tua o ia mawat o le upule o le unity ia malesi pito le yo le ainga ia o tu ia a vea o se o le fa vai o tanto au le man Samoa ia o le ainga o le fa tua malanga nu ia e fusia fa tasi le upertania na le unity e pio na ia le salamo se lau tolu su mal tolu fa mua ia a faitau ia e tala noa i le tulanga o le au mai fa tasi tonu ia tu fa tasi loto e tasi mal mafa fa malanga ngai tasi ia ina ia fa pion si tia el tanto tunu mal tapo inga o wal au nei fa ingol au la tunu the people's team so ave foi la nei tu la mo le 12 te tele pe ona pa este mo sola se fam talanga ia msa ua ile fa popo foi lu se tu mo ia ele sili la mal ta po e mo le 12 tai i pa ia mal mamalo Samoa yon tu lang fa lupea
ia mai se ia lau sunga i le lo avea ma to o le tātou proklame ia ma le tātou ofisa i on tulanga whaalupe whaftai mo le avanoa ia whaifai ona mo le toise whaamtalanga ia mai i mātou i le mansa moe tūpai nei ia man whaamoe moe le aia i le nefiafi ia mātou upu ia le lingi mai whamunianga le atua vai lutu tusa tātou manuia ia wafo ia malolonga le alo toile atinu ia mtapinanga le tātou au ia te tono tūpai nei tātou toi whtapa ilungo peau le ea e staimi o mua ia po le alava li unga o ia ia le taalonga le fiafiana nei ia tātou tū whataspea ia mahe o whewno tātou whaia o se ngā ruenga tō ia o tātou lava o nei lea o ngai lumo le tua ia o se whapai atu lea ma le anganga whaaloalo ia ele si ui o le tātou proklame ne fiafi ma le whaaloalo. Ia ma lo vavtai le sau noi lau fionga sua ia tu sai fo i ma le tātou whaatanta noanga le nei vahengo le fiafi a o se sau noanga o ia fai masui o le tātou au o loo whaalele fulu i nafo i le nafo i tūlangi ia walawa le wha moe ina ia sau whangalo tātou sa le ipo le lalolangi ia ele o ngalo lava o tō i tālo sanga ioi pe ona sau no la tātou va tasia pe ona e sau no le nei vahengo le fiafi alo mātou talo fo ile mamalu le tātou tunu ia o le atau mo fai tu va tasia ni mātou ala ata ia o fa manuyanga ese ia ma momoli atu i la o tō lau ia wa fo se fa malu si au mo le tātou talonga le poana ni au tō fai vana fai le vai tō mlino e fai mafonga tau moli le fenga tō li o mātou mafuta ma se tātou ala le piment sa moa ma le mamalu sa mo lo o lalo mapapa au ia teroa mātou po le fala ia mātou tō tutuliane i le tua alo fangiela o tō fa moe i le poana nei ia o tō fai va manai ana ia moli atua mātou lo faanga le fionga i le fai au ngaulu fionga ia le malu tu si pisi mali tātou wau alo nei fiafi ia whaaftai mo le avanoa tātou so tai pea i lungo ngalu pea o le ala o fionga pea mahe al fa moe le poana nei ia mau pe lo to malos ia wa le tau tuino tatu tunu ia manu ia telefo fanga nei aso lo fio waftai manu ia foi ia malolongo le fiafi salam alaikum waftai po sa onga upusu waftai lo vai lo fionga mo le fa mo le nei fiafi mo le atu ia lo fa anga tatu por kalambe